Kanonye mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha kuri utwo mu masaha ya nimugoroba. Nanone kandi turagarutse n'amakuru agezweho arebana n'umutekano, politike na diplomasi ni ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ayo makuru rero by'umwihariko arakomeye cyane. Ubu tuvugana nyuma y'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byamaze kuba bigenda bigaragara mu bice by'umujyi wa Uvira. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye gutangaza amagambo akomeye cyane, akaba ari amagambo navuga yuko ashobora kuza kugira ingaruka ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse akanagira ingaruka kuri perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nubwo bitoroshye i Kinshasa, umukuru w'igihugu ashaka guterwa kudeta, ashaka kwicwa na bamwe mu bantu ba hafi ye, by'umwihariko bamurinda umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye. Munyemere mbabwire yuko nyamuneka ubu tuvugana Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye guha gasopo w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, abacancuro bamaze kugera mu mujyi wa Uvira, ingabo za Tanzania ndetse n'ingabo z'Uburundi. Ni amagambo amaze gutangazwa mu kanya gato gashize, tugiye no kwinjiramo tukayava imuzingo, tukabapuditinga, tukababwira uko situwasiyo ihagaze. Mbibutsa ko rero turi mu masaha y'umugoroba, turi ku itariki 20 z'ukwa mbere 2026. Akaba ari amakuru agezweho arebana n'umutekano, politike na diplomasi ku rwego mpuzamahanga. Twirukanse cyane rero sindi butinde, nyamuneka munyemerere dukubite tubangura aya makuru duhite tuyinjiramo mu buryo bwihuse cyane, tubabwire uko situwasiyo ihagaze mu bice bigiye bitandukanye mu buryo navuga ko budasanzwe. By'umwihariko rero nyamuneka muraza kunyemerera tugaruke gato ku kijyanye n'amakuru akomeje kugira aturuka no mu bindi bice bigiye bitandukanye mu mujyi wa Uvira. Ibintu byakomeye, situwasiyo ni hatari. Turaza gukomeza ku makuru arimo agenda aturuka arebana n'umutekano, politike na diplomasi, tubapudetinge, tubabwire uko situwasiyo ihagaze. Turaza kugaruka gato ku makuru arebana n'umutekano, politike na diplomasi mu bice byano muri teritwari by'umwihariko ya Fizi byakomeye. Turaza kurebera hamwe ikijyanye by'umwihariko n'ingabo nyinshi z'Abarundi, ingabo nyinshi za FDLR, FARDC ndetse na Wazalendo zimaze kwiyongera ndetse no kwisukana mu kanya gato gashize mu bice bya za Karemi. By'umwihariko bikaba bigaragaza neza yuko rero ngo aba bose baba bagiye kwifashishwa mu bikorwa bidasanzwe byo gutangira kugaba ibitero ku mutwe wa 23, nubwo bitoroshye. By'umwihariko isaha ku isaha imirwano ishobora kuba igiye gufata indi ntera. Ibyo byose turaza kuba tubikomosaho, tubifa imuzi n'umuzingo gatanu kuri gatanu, tubapudetinga, tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Ariko kandi turaza kubabwira yuko nyamuneka ibintu bihinde isura, birushijeho kuzamba hagati by'umwihariko ya FDLR nyuma yuko bigaragaye ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanze kuva ku izima kurekura FDLR ndetse ikanatanga zimwe mu ntwaro zindi nshyashya, by'umwihariko mu buryo bukomeye cyane kugira ngo byose bize gufasha FDLR. Nyemera nkubwire yuko ibintu byamaze guhindura isura ku mirongo y'imbere ku rugamba, ibintu byamaze kuba ibindi. FDLR by'umwihariko rwose yamaze kugaragara no mu bindi bice bigiye bitandukanye, inagaragaza ko ifite ubushobozi bwo gukora buri kimwe cyose gishoboka, gufatanya na FARDC kugira ngo 23 bayisubize inyuma mu buryo bwihuse cyane. Zimwe mu nkuru zikomeye nazo turaza kuba dukomozaho tuva imuzi n'umuzingo. Turaza by'umwihariko rero kugaruka ku makuru arimo aturuka mu bice byano muri teritwari by'umwihariko ya Masisi ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Turebere hamwe ikijyanye n'ibitero bikomeye cyane bikomeje kugenda biba mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ariko kandi nyamuneka ni FARDC na Wazalendo bakomeje kugenda baga ibitero ku mutwe wa 23, nk'uko amakuru y'ingenzi akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba abigaragaza. Banyamuryango bacu, inshuti z'akadasohoka, abanywanyi bacu, muraza kunyimira dusimbukiriye mu bice bya hano Iminembwe. Hari amakuru menshi, murabizi ko drone za FARDC zari zimaze mu kanya gato zagenda zirasa. Munyemere mbabwire yuko izi drone za FARDC mu kanya gato gashize nyamuneka naho zongeye kugaragarizwa na 23 ko zishobora kuza nazo kuba zaraswa ku buryo bukomeye cyane, ndetse zikaba zishobora kuza gutangira kuraswa n'igisirikare cya 23. Turaza byose kubyinjiramo tubive imuzi n'umuzingo. Ariko kandi turaza kurebera hamwe amakuru akomeje kugenda aturuka mu bice bya hano mu mujyi wa Goma. Nyamuneka ingabo za 23 nazo zongeye kwisuka
ziturutse mu bice byariya rwose muri teritwari ya Rucuru. Aba rero nabo ngo bakaba baje mu bikorwa bidasanzwe byo kuza gukomeza kwerekeza mu bice bigiye bitandukanye kugira ngo bakomeze guhangana n'ibitero bya FARDC. Ibi byose rero tugiye kuba tubyinjiramo gatanu kuri gatanu tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze twirukanse cyane rero sindi butsinde nyemera dukomoze kuri ibi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikomeje kugenda bivugisha benshi, bikomeje kugenda bivugisha abatari bake muri rusange. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri mu kaga gakomeye cyane by'umwihariko ko kuba isaha ku isaha nyamuneka ibyo zasabye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora kuza kubirengaho, ariko kandi bikavugwa ko kubirengaho nazo ari ingaruka zikomeye cyane ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku witwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ndetse n'abandi bafatanyije mu bijyanye by'umwihariko no kuba bari ku mirongo y'imbere ku rugamba no kuyobora urugamba. Amakuru rero namaze kwakira atariho ivumbi ni uko by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora kuza gufatira imyanzuro ikomeye cyane by'umwihariko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko imyanzuro ikomeye cyane bakaba bashobora kuza kubibafatira mu gihe bashobora kuza gukomeza ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ni imyanzuro rero nyamuneka yamaze gutangazwa irimo kuba mu gihe uyu mujyi wa Uvira mu gihe baba bakomeje gukora ibikorwa ko mu gihe bakomeza gukora buri kimwe cyose kijyanye n'ubugizi bwa nabi uyu mujyi wa Uvira bashobora kuza kuwakwa ku buryo bukomeye cyane. Ibyo ni biri kugenda bitangazwa ariko kandi binavugwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ikindi kandi gikomeje kugenda kigaragara ni uko kugeza amagingo aya mu bice bya hano by'umwihariko muri teritwari ya Masisi ni naho ikijyanye n'ibitero zafashe indi ntera. Ibitero rero byamaze gufata indi ntera bikaba ari nabyo byatumye by'umwihariko naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari byitangaza kuko birimo birakorwa na FARDC by'umwihariko bigakorwa n'igisirikare by'umwihariko cya Wazalendo, ariko kandi abandi ngabo bakaba ari nabo intandaro y'umutekano muke ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byose rero biri kugenda bigaragara ni nabyo byamaze kuba biteza ikibazo gikomeye cyane ndetse n'ubwicanyi bukomeje kugenda bukorwa mu mujyi wa Uvira. Ibyo byose rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba ari byo ishingiraho ivuga yuko mu gihe ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi biraza gukomeza ku rwego rw'indengakamere bishobora kuza gutuma ubundi igisirikare cya 23 gikomeza kugenda kigomya nacyo kwataka. Ibi byose rero bikaba byaza guteza umutekano muke. Ubwo rero ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikaba aribyo birimo barashingiraho bavuga yuko mu gihe ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byakomeza ibintu bishobora kuza guhindura isura, ariko kandi bikaba bibi cyane muri rusange. Ku kindi kintu gikomeje kugenda kigaragara by'umwihariko n'ubwicanyi burimo burakorerwa abasivile, ubwicanyi bukomeje gukorerwa abanyamulenge. Ibyo byose bikomeje kugenda bigaragara ndetse bikanateza ikibazo, bikanatuma hato na hato imiryango mpuzamahanga ihaguruka ku buryo bukomeye cyane. Imiryango mpuzamahanga rero irimo irahaguruka by'umwihariko ikanagaragaza ko nyamuneka mu gihe ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi byaza kuba bikomeje bishobora kuza gutuma igisirikare cya 23 kigaruka mu mujyi. Abasesenguzi ndetse n'abakurikirana ibya politike bati birashoboka kuba igisirikare cya 23 gishobora kuza kugaruka mu mujyi kuko kuba rwose kirimo kiragenda kigaragaza uburakari buri ku rwego rwo hejuru, kuba kirimo kiragenda kigaragaza buri kimwe cyose gishoboka kigaragaza ko gishobora kuza kugaruka mu mujyi wa Uvira. Ibyo byose birimo biraterwa no kuba by'umwihariko FARDC yo irimo irakomeza ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ndetse ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikaba birimo birakorwa ku rwego rw'indengakamere. Ibi rero byamaze kuba bitera abatari bake ubwoba mu rwego rwo hejuru. Byose rero ni kimwe mu bintu bikomeje kugenda bigaragara ndetse binateza ubwoba mu buryo bukomeje kugenda bugaragarira buri wese. Ikindi kandi gikomeje kugenda by'umwihariko kigaragara kugeza amagingo aya ni uko nyamuneka isaha ku isaha ibintu bishobora kuza guhindura isura.
isura ivumbi rishobora kuza gutumuka. Impamvu nkubwira nti ivumbi rishobora kuza gutumuka ni uko igisirikare cya M23 kirimo kirakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo umutekano w'abaturage uze kuguma by'umwihariko uhari, mu gihe FARDC n'abafatanyabikorwa babo bo ibintu byose bamaze guterera iyo. Ibyo rero bikaba bigaragaza yuko umutekano ushobora kuza kugumya kuzamba ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange. Ariko kandi andi makuru akanagenda agaragaza yuko nyamuneka uko amasaha akomeje kugenda yigira imbere, by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye bya hano mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ibintu birimo biragenda birushaho kuzama ndetse bishobora no kuza gukomeza by'umwihariko gufata indi ntera mu buryo bukomeye cyane. Ibintu rero birimo birazamba n'ubwicanyi bukomeje kugenda bukorwa. Ubu bwicanyi rero burimo buragenda bukorwa bukaba ari ubwicanyi bukomeje kugenda bukorwa n'ingabo z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bafatanyije n'abazani ndetse na za FDLR. Ibi rero bikaba ari nabyo mu bintu byamaze kugenda bigaragaza ko urugamba rushobora kuba rugiye kuba rwafata indi ntera mu buryo navuga ko budasanzwe. Bishatse kuvuga yuko rero nyamuneka tugiye kubona intambara. Ibi byose rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko zikaba zishobora kuza gutangira kugaragaza ibi mu gihe ibitero byabibayeho, by'umwihariko ku ruhande rwa M23 byataka FARDC mu bice by'umujyi wa Uvira kubera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byatangiye kugenda bihagaragara mu buryo budasanzwe. Yes, birumvikana yuko rero nyamuneka ibintu bikomeje gukomera, bikomeje kuzamba, ariko kandi bikomeje kugenda biba ibindi bindi mu bice bigiye bitandukanye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imiryango mpuzamahanga yamaze guhaguruka ku kibazo cy'umujyi wa Uvira, byo tugiye kubivuga bwakira bugacya. Ahubwo nyemerera gato tugaruke no kuri ano makuru adasanzwe yarebana n'umutekano, politike na diplomasi. Inteko nshinga y'amategeko Amerika igiye kwiga ku mahoro arambye hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi nkuru igisohoka nayo ni imwe mu nkuru by'umwihariko yagarutsweho cyane n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye ndetse ikongera gutera ikibazo gikomeye cyane. Inteko nshinga y'amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyujije muri komisiyo ishinzwe ububanyi n'amahanga yatangaje ko hateganyijwe inama rusange iziga ku cyerekezo cy'amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko ishingiye ku mubano uri hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi nama rero izayoborwa na komisiyo yihariye ishinzwe Afurika iyobowe na Depite Chris Smith. Izatererana kuwa kane tariki ya 22 z'ukwa mbere 2026 guhera saa 8 z'amanywa mu cyumba cy'inama cy'ibihumbi 2022 kuri inyubako ya Laibani House Office Building i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izaba rero by'umwihariko hari abayobozi bagiye batandukanye by'umwihariko bakomeye hirya no hino ku isi. Ingingo nyamukuru rero izaganirwaho izaba ifite umutwe ugira uti guteza imbere amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda hifashishwa amasezerano i Washington. Perezida Donald Trump, aya masezerano rero afatwa nk'inshingano nshyashya zigomba kubahiriza imikoranire igamije gushakira akarere amahoro arambye uko hashingiwe ku bufatanye bwa diplomasi, umutekano ndetse n'iterambere rirambye. Bazatanga ubuhamya hitezwemo Madamu Sara Torotimani ndetse n'umuyobozi wungirije ushinzwe Afurika muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Azatanga isesengura mu gushimangira amahoro, kugabanya amakimbirane ndetse no gushyigikira ibiganiro bya politike mu karere. Abitegura iyi nama rero batangaje ko hashobora no kwitabazwa abandi batanga ubuhamya mu gihe byaba bibaye ngombwa hagamijwe gutanga
ishusho yuzuye ku kibazo cy'umutekano, kuba ku mubano w'ibihugu by'umwihariko byombi ndetse no ku ngamba zafatwa mu gukemura amakimbirane amaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi nama rero izafatwa nk'intambwe ikomeye igaragaza ubushake bwa leta ubumwe zunze ubumwe za Amerika bwo gukomeza kugira uruhare rufatika mu kuganira amahoro, ituze, iterambere mu karere ka Afurika hagati aho umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda by'umwihariko ukagoma gukorerwa buri kimwe cyose kugira ngo uzatange icyizere gifatika ku rwego rwo hejuru. Ikindi kintu gikomeje kugenda kigaragara kugeza magingo aya, nyamuneka nyemerera nkubwire yuko ibintu bikomeje kugenda bihindura isura mu buryo navuga ko budasanzwe. Impamvu nkubwira ati ibintu bikomeje kugenda bihindura isura mu buryo navuga ko budasanzwe, ni uko kugeza magingo aya kijyanye n'ibitero mu bice bigiye bitandukanye byamaze kugenda bifata indi ntera, ariko kandi ibi ngibi tukaba tutabigarutseho cyane. Ni ibitero rero byongeye kuba mu bice by'i Masisi, bikaba ibitero by'umwihariko byabaye mu gice cya Kahira. Aha muri Kahira rero ni mu gice cyo kibarizwa muri teritwari ya Masisi, kikaba ari igice rero kiri strategique ku waba ugifite, ndetse n'igice kugeza magingo aya navuga yuko mu gihe by'umwihariko gishobora kuza gukomeza gukontororwa na M23, bishobora kuza gutuma icyitwa Bazalendo ndetse na FDLR bakomeza gutsindwa cyane mu buryo navuga ko ukomeye cyane. Ku kindi rero kirimo kiragenda kigaragara muri ibi bice ni uko nyamuneka hano muri teritwari ya Masisi, nyamuneka ahitwa za Masiko zone, ubu tuvugana naho hamaze kongerwa ingabo. Izi ngabo rero zikaba ari ingabo zigomba kwifashishwa mu bikorwa bidasanzwe byo guhagarika ndetse no guhashya imitwe yitwaje intwaro, by'umwihariko ikorera mu bice bya mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni ukuvuga ngo ibi bitero bigamije guhangana n'izo kwa General Guido Shimira. Murazizi yuko zamaze kuba zigaragaza ko zitazigera zihagarara, ingabo zo kwa General Guido Shimira. Ariko kandi nyamuneka ibi rero bikaba bigaragaza yuko izi ngabo za M23 zigiye kwifashishwa muri ibyo bikorwa bidasanzwe byo gusubiza inyuma umwanzi mu gihe bibaye ngombwa. Abagizi ba nabi Bazalendo bitwaje imihoro rero nyamuneka bongeye kugenda mu kanya gato gashize basatira mu bice bituwe n'Abanyamulenge. Ibi nabyo bikaba byamaze kugaragaza ko isaha ku isaha nyamuneka ivumbi rishobora kuzagutumuka, by'umwihariko Abanyamulenge barimo baragenda bagaragaza ubwicanyi bakomeje gukorerwa mu gice cy'umujyi wa Uvira, mu gihe ibyo byose FARDC n'abacancuro bamaze kuhagera, by'umwihariko bakiriwe n'abaturage barimo barabirenza ingoyi bakabitera iyo bakabirenza amaso. Ibyo rero nabyo ni bimwe mu bintu byakomeje kugenda bigaragara mu bice by'umujyi wa Uvira. Mu kanya gato gashize rero sosiyete sivile hari ibyo imaze gutangaza kandi bikomeye cyane bigendanye n'ibiri kuba, mu gihe FARDC yo irimo iratangaza yuko ngo M23 ahubwo yaba irimo iritwaza biri kubera mu mujyi wa Uvira, igatangira guhungisha abaturage, ndetse bamwe mu baturage bagiye batandukanye mu mujyi wa Uvira, abenshi bakaba bamaze iminsi bagenda berekeza muri santere ya Kamanyora, akaba ariho hantu navuga kugeza magingo aya barimo baragenda bawuhungira. Ibi rero ni bimwe mu bintu byamaze kuba biteza ikibazo gikomeye cyane ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mwiryane udasanzwe hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC muri rusange. Ariko kandi nanone andi makuru akaba ari amakuru arimo aturuka mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ariko kandi nanone mu gice cy'Abanyamulenge Iminembwe. Icyitwa Abarundi batsizize bakamejeje bati ntabwo dushaka Abanyamulenge muri iki gice, tugomba kubaha gakondo yabo, kandi iyo gakondo yabo aho igomba kuba ntabwo tuyizi. Kanya gato gashize rero bibaye ngombwa yuko icyitwa Abanyamulenge bagira icyo babivugaho, ndetse bongera gushimangira no gutangaza ko batagomba kuva mu bice by'umwihariko by'iwabo i Murenge, bagomba gukora buri kimwe cyose gishoboka bakaza guhangana n'umwanzi uwo ari we wese ushobora kuza gukomeza
kuba yabagabaho ibitero aho ari buturuke hose. Ibi rero byamaze kuba bitangazwa ndetse biranemezwa, ubwo isaha ku isaha tuzi kwitega urugamba rushobora kuza gukomeza kubaho hagati y'abanyamurenge, by'umwihariko nta cyangwa se twirwaneho n'igisirikare cya FARDC, Abarundi, FDN ndetse na Wazalendo nk'uko n'ubundi bafatanya muri koalisiyo yo guhangana n'igisirikare cya M23. Ibintu rero bikomeje kuba ibindi ariko kandi ibintu bikomeje kugenda bizamba ku makuru ndetse n'amasaha akomeje kugenda yigira imbere. Nyamuneka ndabona ibintu bikomeje kugenda bizamba mu buryo navuga ko budasanzwe. Turimo tugenda tunagana ku musozo, nyamuneka tugiye kuvuga bwakira bugacya kandi amakuru yo ahoraho isaha ku isaha ahora aza. Reka tunabashimire dusoreze aha ngaha, murakoze cyane.